Tapai korek sebelum baik diperosakkan pasangan di tapak seperti asal termasuk memasang PVC slab yang dibekal oleh TND. Itu setiap kabel, setiap satu kabel, dua kabel, tiga kabel. Lepas tu ada kabel tambahan dan kalau ada tambahan kabel handu lah kalau ada. So itu sebagai contoh standardized lah. Tapi kemungkinan tidak sama lah dengan apa yang nombor satu dalam apa itu yang nanti objektif dia sama ke tidak. So mungkin Romaisi will dah implement for the eastern area tu lah. I see. No, because gap dia lama kan, trying to understand. Tambah sikit Puan. The only thing is that you have to follow the market harga pasaran sekarang. Yes. Di mana harga pasaran sekarang, harga koprom dengan besi memang mendadak naik lah. So that also must take into consideration. Saya tak nak nanti bila you dah dapat satu rate, so then again kena revise lagi. So I presume a lot of speculators said that koprom dia akan naik lagi mungkin up to above 9,000 USD per ton. So if that happens, then again problem. So we must anticipate until when the time frame period that we can hold the price, the rates yang ada tu. Kita tak nak every now and then bila kita dah firm up one rate, then another few more months another rate pula yang kita nak minta. Because as a consultant, I think you should already anticipate, especially price of raw materials ataupun components yang ada lah. Especially yang copper and steel, these two memang ketara lah sekarang ni. Like a yo-yo lah. Memang jadi ini pun yang Berkem usulkan pada perbincangan pertama hingga sekarang ya, the current market price. So kita kena betul-betul study the price of copper. Misalnya dia apakan kepada beberapa, but dia boleh juga diterima atau digunakan untuk kawasan-kawasan lain. Jadi di dalam wilayah persekutuannya dulu, apabila kita nak mulakan kerja-kerja maintenance ni, there was already a discussion on the scope of work lah, macam ni juga. Dia tak banyak beza. Dan apabila kita pergi kepada pecahan-pecahan harga, it was very complicated. Sebab substation, bagaimana tuan-tuan semua tahu ya, ada misalnya ring main unit. Ring main unit pun jenis-jenis. Sekarang ni ada gas, ada minyak, ada vacuum ya. Dan juga ada circuit breaker. Circuit breaker juga ada oil, ada SF6, ada yalah macam tu. Dan juga some substation ada 2 transformer, 3 transformer. Ya. Jadi pada masa dulu tu kita buang berkenaan perkara yang unit-unit ni, dan pada masa tu kita dihadiahkan apabila kita lakukan satu preventive maintenance, tak kira berapa banyak barang di dalam tu, berapa under dalam tu, it was given at 2,500 per substation untuk kerja-kerja maintenance saja, dan lain tambahan kepada genset. Pasal di sini ni kita gunakan genset to maintain supply to customer. So at 350 ringgit per substation. Jadi itu kita dah lakukan sampailah ini.